Poštovani gledaoci, pre početka samog izlaganja, zamolio bih vas da nas zapratite kako bi dobili notifikaciju kada izbacimo najnoviju vojnu vest ili analizu. Zašto se sve više priča o J-10C i kako se uklapa u Vučićevih 40 lovaca? Zamislite srpsko ratno vazduhoplovstvo za nekoliko godina. Na jednoj strani francuski Rafale, jedan od najmodernijih evropskih višenamenskih lovaca. Na drugoj, kineski J-10C, jednosedni lovac sa AESA radarom, savremenom avionikom i mogućnošću upotrebe kineskih raketa dugog dometa. A između njih, srpska PVO, radari, dronovi i potpuno nova generacija naoružanja. Ovo više nije samo teorija o tome šta bi Srbija jednog dana mogla da kupi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je 19. avgusta 2026. javno rekao da će Vojska Srbije uskoro imati 40 lovaca. I upravo ta jedna rečenica otvara ogromno pitanje. Odakle dolaze avioni koji će popuniti razliku između sadašnjih kapaciteta i 40 lovaca? Jer Srbija je već ugovorila 12 Rafala. Ako je cilj zaista 40 lovačkih aviona, matematika je brutalno jednostavna. 40 minus 12, 28. Dakle, govorimo potencijalno još 28 aviona. I zato se ime jednog kineskog lovca sve češće pojavljuje u analizama. J-10C. Šta je Vučić tačno rekao? Ovo je početna tačka cele priče. Tokom posete Topličkom okrugu 19. avgusta 2026. godine Vučić je govorio o stanju Vojske Srbije i rekao da će Srbija uskoro imati 40 lovaca. Istovremeno je govorio o velikom povećanju količine i kvaliteta različitih sistema naoružanja. To nije izjava nekog anonimnog izvora, to je javno izgovorena najava predsjednika Srbije. I upravo zato sada možemo da postavimo vrlo konkretno pitanje. Ako Srbija već ima ugovornih 12 Rafala, šta čini ostatak do 40? 12 Rafala su već ugovorena. Srbija je 2024. potpisala ugovor sa Francuskom za 12 Rafala. Vrednost ugovora iznosi oko 2,7 milijardi evra, a paket obuhvata avione, prateću opremu i usluge. Dakle, tih 12 nisu pitanje budućih pregovora, to je konkretan program koji se realizuje. Rafali treba da postanu nova osnova srpskog lovačkog vazduhoplovstva, ali 12 aviona ne mogu sami da objasne brojku 40. Gde se onda uklapa J-10C? Ovde priča postaje veoma zanimljiva. Tokom 2025. i 2026. sve više se govori o mogućnosti da Srbija nabavi drugu eskadrilu višenamenskih borbenih aviona iz Kine. Tango 6 je početkom aprila 2026. upravo analizirao koje bi kineske letelice bile najrealnije za Srbiju. Od nekoliko opcija, J-10C je ocenjen kao najozbiljniji kandidat za pravu višenamensku borbenu eskadrilu. Zašto? Zato što je J-10C najbolje odgovarao onome što Srbiji treba ako želi da brzo poveća broj savremenih lovaca. I tu dolazimo do tehničkog dela. J-10C nije kineski MiG-21. J-10C pripada potpuno drugoj generaciji kineske tehnologije. Osnovni J-10 razvijan je decenijama, ali verzija J-10C predstavlja veliki tehnološki skok. Izvozna verzija nosi oznaku J-10C. Slovo E označava izvoznu konfiguraciju. Kina svoj J-10C koristi kao savremeni višenamenski lovac, dok je Pakistan postao prvi strani korisnik izvozne verzije. Prvi pakistanski J-10C uvedeni su u operativnu upotrebu početkom ove decenije. Dakle, Srbija bi kupovinom J-10C dobila već razvijenu i operativnu platformu, a ne prototip koji tek treba da bude uveden. Tango 6 ga opisuje kao trenutno najmoderniji višenamenski borbeni avion četvrte generacije koji Kina nudi stranim kupcima. A sada najvažnija stvar, AESA radar. J-10C nije zanimljiv samo zato što izgleda moderno, njegova najveća vrednost je elektronika. Avion ima AESA radar. AESA znači Active Electronically Scanned Array. Za razliku od starijih mehanički skeniranih radara, AESA koristi veliki broj pojedinačnih Transmit-Receive modula. To omogućava brzo elektronsko skeniranje, istovremeno praćenje više ciljeva, veću fleksibilnost rada, bolju otpornost na ometanje, rad u različitim režimima. Stvarni domet zavisi od veličine cilja, visine, aspekta, elektromagnetnog okruženja, režima rada, elektronskog ometanja. Ali činjenica da je J-10C opremljen savremenim AESA radarom čini ga potpuno drugačijom kategorijom od starih migova koje Srbija danas koristi. J-10C je jednomotorni, ali nije mali avion. J-10C je jednosedni jednomotorni lovac sa konfiguracijom Delta krilo i Canardi. Ta kombinacija omogućava veoma dobru upravljivost. Prema javno dostupnim tehničkim podacima, avion je dug oko 16 metara, raspon krila mu je oko 9,8 metara, a maksimalna poletna masa je približno 19 tona. Za poređenje, Rafale je veći i teži avion sa maksimalnom poletnom masom od oko 24,5 tona. Jedna od posledica toga jeste da Rafale može da ponese više goriva i naoružanja i ima širi spektar teških misija.
I-10C je kompaktniji i jednostavniji koncept, to je zapravo deo njegove privlačnosti. Motor, još jedna velika promjena. Savremeni I-10C koristi kineski WS-10 porodicu turboventilatorskih motora sa dopunskim sagorevanjem. Javni izvori za I-10C navode potisak sa forsažom reda veličine 140 kN, mada se precizne konfiguracije i specifikacije razlikuju po izvoru i verziji. To je veoma važno jer je Kina upravo kroz razvoj domaćih motora rešavala jednu od svojih tradicionalnih slabosti, zavisnost od ruskih motora. I-10C, odnosno I-10C, je zato mnogo više od novog aviona. On je deo kineskog prelaska na domaći vazduhoplovni ekosistem. A onda dolazimo do rakete koja menja celu priču, PL-15E. Ako Srbija dobije I-10C, jedna od najvećih prednosti bila bi mogućnost korišćenja kineskog dugodometnog vazduh-vazduh naoružanja. PL-15E je izvozna verzija PL-15, radi se o raketi sa aktivnim radarskim samonavođenjem i sposobnošću dejstva na velikim udaljenostima. Prema analizi ORF-a za izvoznu PL-15E navodi se domet do oko 150 km, dok se za domaću kinesku PL-15 navode veće vrednosti. Navodi se i brzina veća od Mach 5 i Dual Pulse raketni motor. I ovo je veoma važno jer Srbija već ima Rafale, ali srpski početni paket vazduh-vazduh naoružanja nije zasnovan na Meteor raketi. Zato bi I-10C potencijalno mogao da uvede drugi BVR sistem u srpsko vazduhoplovstvo. PL-15E nije samo raketa od 150 km. Njena važnost nije samo u dometu. PL-15 koristi kombinaciju inercijalne navigacije, dvosmernog data linka, terminalnog aktivnog radarskog navođenja. To znači da raketa tokom leta može da prima korekcije, dok u završnoj fazi koristi sopstveni radar za zahvat cilja. To je standardni princip modernog BVR ratovanja. Pilot ne mora da čeka da raketa sve vreme sama gleda cilj. Avion ili drugi izvor podataka može da prosleđuje informacije tokom leta. I ovde I-10C postaje veoma zanimljiv za Srbiju, jer I-10C nije samo avion, on je deo kineskog sistema I-10C plus AESA radar, plus PL-15E, plus PL-10E, plus Data Link, plus kineski sistemi elektronskog ratovanja. PL-10E je raketa kratkog dometa za blisku vazdušnu borbu. PL-15E je dugodometna BVR raketa, dakle I-10C može da nosi potpuno različite klase vazduh-vazduh oružja. A šta je sa CM-400? Ovde priča postaje još zanimljivija. Srbija je 2026. godine dospela u fokus svetske javnosti zbog kineske rakete CM-400 AKG. Srpski MiG-29 je primećen sa ovim oružjem, a Reuters je potvrdio da je Srbija nabavila kineske rakete iz porodice CM-400 i da su MiG-ovi prilagođeni za njihovo nošenje. Tango Six je u martu 2026. analizirao upravo ovu nabavku i postavio pitanje da li ona može biti indikator buduće kupovine kineskih borbenih aviona. Zašto? Zato što je CM-400, odnosno CM-400, potpuno integrisan sa I-10, dok je broj platformi koji ga mogu koristiti mnogo ograničeniji. To nije dokaz da Srbija kupuje I-10C, ali jeste važan tehnički razlog zbog kojeg se I-10C izdvaja od drugih kineskih opcija. I evo zašto I-10C ima više smisla od IF-17 za ovu priču. Kina može Srbiji ponuditi više tipova aviona, to su IL-10, FTC 2000G, IF-17, I-10C, ali ako govorimo o pravoj drugoj eskadrili višenamenskih lovaca, I-10C je daleko ozbiljniji kandidat. IF-17 je lakši i jeftiniji, FTC 2000G je još više usmeren ka lakšoj borbenoj ulozi i obuci, ali Srbija već ima ozbiljnu ambiciju sa Rafalom. Ako praviš drugu eskadrilu, nema mnogo smisla da kupuješ avion koji je značajno slabiji od Rafala samo da bi popunio broj. I-10C je mnogo logičniji jer ulazi u istu osnovnu kategoriju. Savremeni višenamenski nadzvučni lovac sa AESA radarom i BVR naoružanjem. Tango Six je upravo zbog toga I-10 izdvojio kao najozbiljniju kinesku opciju u svojoj analizi. A sada dolazimo do najzanimljivije matematike. Vučić kaže 40 lovaca, Srbija ima ugovorenih 12 Rafala, razlika 28. Ako bi Srbija zaista htjela da dođe do oko 40 modernih lovaca i ako bi dodatnu eskadrilu učinilo 24 aviona, dobili bismo 12 Rafala plus 24 I-10C, što je jednako 36. Ako bi se nabavilo 28, 12 plus 28 je 40, zato je brojka od 40 posebno zanimljiva. 28 dodatnih aviona savršeno popunjava matematičku razliku, ali postoji još jedna mogućnost. U tih 40 mogu određeno vreme da se računaju i modernizovani MiG-29. Dakle, ne smemo brojku 40 automatski pretvoriti u 28 i I-10C, ali upravo zbog Vučićeve izjave pitanje druge eskadrile postaje mnogo ozbiljnije nego ranije. Zašto baš Kina? Srbija već nekoliko godina gradi kinesku komponentu svoje vojne tehnike. Imamo FK-3,
CH-92A, CH-95, različite kineske radare i bespilotne sisteme, a sada i CM400 AKG. To znači da Srbija već ima određeno iskustvo sa kineskim sistemima, obukom i logistikom. Ako bi došao J-10C, Srbija ne bi prvi put ulazila u kinesku vojnu tehnologiju, naprotiv, samo bi prešla na mnogo viši nivo. A šta bi J-10C doneo što Rafal nema? Ovo je posebno zanimljivo. Ne treba reći da je J-10C bolji avion od Rafala, to nije ozbiljna analiza. Rafal je teži dvomotorni višenamenski avion sa veoma naprednim sistemom elektronskog ratovanja, spektra, RBE-2, AS radarom i velikim borbenim mogućnostima, ali J-10C bi Srbiji doneo drugi modern AS lovac, PL-15T, PL-10T, kineski sistem naoružanja, potencijalnu integraciju sa CM400 i najvažnije, veći broj savremenih borbenih aviona. 40 lovaca menja situaciju. 12 Rafala je veoma ozbiljna sposobnost, ali 12 aviona je i dalje mala flota. Ako jedan deo aviona leti obuku, drugi deo je na održavanju, a treći deo je u pripravnosti, broj aviona koji su trenutno raspoloživi za konkretnu misiju uvek je manje od ukupnog inventara. Zato je prelazak 12 na 36 ili 40 ogroman skok. To znači više patrola, više aviona u obuci, više raspoloživih rezervnih platformi, veći kapacitet za istovremeno izvršavanje različitih misija. Ali postoji jedan veliki problem. Ako Srbija kupi Rafal plus J-10C, dobije dva potpuno različita sistema, francuski i kineski, to znači dve logistike, dve obuke, dva sistema održavanja, dva tipa simulatora, dve porodice naoružanja, dva softverska ekosistema. To košta, ali Srbija već sada ima veoma heterogenu vojsku. Rusko-sovjetsko nasleđe, francuska tehnika, kineska tehnika, domaći sistemi. Zato bi J-10C predstavljao nastavak postojeće politike diversifikacije, a ne potpuni zaokret. Najveća prednost J-10C za Srbiju možda nije ni sam avion, nego naoružanje. Ako Srbija dobije J-10C zajedno sa PL-15T, ona bi imala BVR raketu potpuno drugačijeg porekla od francuske Mika porodice, a ako se u paket uključi i CM400, dobija se potpuno novi nivo sposobnosti protiv važnih ciljeva na zemlji. Tangus X je upravo zbog kombinacije J-10C plus CM400 plus PL-15 ukazao da je J-10C posebno zanimljiva opcija za Srbiju. I zato je J-10C trenutno najlogičniji kineski kandidat. Ne zato što je neko na internetu nacrtao srpsku zastavu na J-10, nego zato što se nekoliko stvari poklapa. Prvo, Srbija je već duboko ušla u vojnu saradnju sa Kinom. Drugo, Srbija je nabavila CM400. Treći, CM400 je direktno povezan sa platformama J-10 i F-17. Četvrto, J-10C ima AS radar. Peto, J-10C može da koristi PL-15T. Šesto, Vučić sada javno govori o 40 lovaca. Sedmo, stručna analiza Tangus X-a J-10C izdvaja kao najozbiljniju kinesku opciju za Srbiju ako se realizuje druga eskadrila. Kada sve te činjenice stavite jednu pored druge, J-10C se logično nameće kao kandidat broj 1 među kineskim opcijama. Šta bi onda bila srpska flota? Ako se ostvari scenarij o kojem se trenutno govori, mogla bi da izgleda ovako. 12 Rafala, RBE-2 AS-a, Spektra, Mika ili Mika NG, francusko naoružanje, 24 do 28 J-10C, AS radar, PL-10T, PL-15T, kineski data link, kinesko elektronsko ratovanje, potencijalna integracija CM400. Preostali MiG-29, kao prelazno rešenje dok nova generacija potpuno ne preuzme lovačku komponentu. To bi predstavljalo potpuno novu strukturu srpskog ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane. Ali evo šta je najvažnije. Ne treba čekati da neko objavi sliku J-10C sa srpskom zastavom da bi se shvatilo zašto je ovaj avion trenutno toliko zanimljiv. Brojku 40 lovaca je javno izgovorena. 12 Rafala je već ugovoreno, Kina već isporučuje Srbiji ozbiljne vojne sisteme, CM400 je već u Srbiji, J-10C je operativan izvoznik i koristi ga Pakistan. PL-15T daje mu ozbiljnu BVR sposobnost i zbog svega toga, ako Srbija zaista planira da od 12 dođe do oko 40 savremenih lovaca, J-10C je trenutno jedna od najlogičnijih i tehnički najzanimljivijih opcija za drugu eskadrilu, ali ono što će ovu priču pretvoriti iz analize u činjenicu biće samo jedno, ugovor. Do tada ono što već imamo jeste veoma jasan sled događaja. Rafal je izabran, Kina je već postala važan dobavljač srpskog ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, CM400 je stigao, predsjednik govori o 40 lovaca, među kineskim avionima koji mogu da ispune ulogu prave savremene lovačke eskadrile. J-10C trenutno ima najviše smisla, i ako se jednog dana zaista pojavi vest da Srbija kupuje 24 ili 28 J-10C, to neće biti obična kupovina još jednog aviona, to bi značilo da Srbija pokušava da napravi nešto potpuno novo, francusko-kinesku lovačku flotu od oko 40 savremenih borbenih aviona. To bi bila jedna od najneobičnijih vazduhoplovnih kombinacija u Evropi. Za još vesti ili vojnih analiza, zapratite nas i lajkujte ovaj video.